današnjoj epizodi bit će reči o zanatima, ali i o poljoprivredi, stočarstvu, zdravoj hrani, zdravom načinu života uopšte i shvatanju istog. Marko i Nevena su dvoje mladih ljudi koji sebe nazivaju povratnicima. Oni su se iz urbane gradske sredine vratili selu, prirodi, zdravom životu. Vratili su se sebi. Marko, diplomirani arheolog sa prosekom preko 9, zvanjem više kustosa i dugogodišnjim iskustvom na terenima, nije uspeo da nađe posao za stalno. Radio je razne druge fizičke poslove i pošto je shvatio da kada plati stan i račune ne ostane mu ništa, rešio je da se vrati na porodično imanje u blizini Gornjeg Milanovca. Njih dvoje sada proizvode ekološku hranu, uzgajaju maline i kupine od kojih prave kvalitetno kupinovo vino. Napravili su plastenik u kome gaje povrće bez ikakvih hemijskih preparata. Čuvaju ovci i koze, prave sokove od zove i breze, beru koprivu i sremuš i prosto uživaju u prirodi i njenim darovima. Kažu da u selu vreme teče mnogo sporije, pa tako stižu da se bave raznih hobijima, koji možda jednog dana prerastu i u nešto više. Evo ovako, ja bih danas u ovom lepom ambijentu da predstavim jednu plemenitu disciplinu koja se zove numizmatika. Mnogima možda poznata kao sinonim za srebroljublje ili za neko naglo bogaćenje, ali verujte mi, to je veoma plemenita i zahtevna disciplina koja se bavi izučavanjem starog, mahom metalnog novca, mada ima i neke poddiscipline koje su sada manje bitne. Ja hoću da predstavim danas kako funkcioniše sam proces kovanja novca. Znači ručno, hladno kovanje novca od kalupa koje sam lično pripremio za ovu priliku. Inače, kao arheolog sam imao priliku da duži niz godina se bavim numizmatikom, proučavajući je, obrađivajući materijal numizmatički iz raznih epoha, i onda sam došao na ideju da probam uživo kako funkcioniše sam taj proces. Sama numizmatika, numizmatički sistem postoji jako dugo u ljudskom društvu, još od 7. veka pre nove ere, kada su ljudi shvatili da robnu razmenu mogu zameniti robno-novčanom razmenom. U suštini da proizvedu neki materijal koji bi bio univerzalna zamena za robe i koji bi bio opšte prihvaćen na jednom širem teritoriju i iza kojeg bi stajao neki autoritet. I nakon svog tog interesovanja moga, ja sam došao na ideju da probam da oživim tu tehniku kovanja i da probam sam da napravim jedan primjerak tog novca. Znači, to nisu replike tog novca, to je neki moj doživljaj tih scena koje taj keltski novac inače treba da ima na aversu i reversu tog novčića. To su s jedne strane glava Zevsa, koja je vremenom evoluirala od pravih Aleksandrovih tetradrahmi kojima su plaćeni keltski najamnici u Grčkoj. Oni su to vidjeli, došli kući, osjetili potrebu za novcem i imitirali taj grčki novac. Na drugoj strani je konj u galopu, kojeg su oni smatrali vrlo sakralnom životinjom, svetom životinjom, htonskom životinjom, koja je sa jahačem i sa suncem iznad njega. Opet ima svoju simboliku, ali ukratko da objasnim te motive koji se inače nalaze na novcima keltskog kovanja u Podunavlju, koje je cirkulisalo na našim prostorima. Sad, ovdje ispred sam izneo neki mali instrumentarij koji je potreban za tako nešto. Ovdje imamo dvoderne kalupe koje sam rezao, zinus, i pokušao da napravim što verniju sliku te keltske tetradrahme, koja se inače nalazila originalno, postojala u srebru. Ja sam probao u raznim metalima da je otkujem i ovaj sam lik rezao sam
uz pomoć modernih mašinica, da tako kažemo, ovo je čelna brusilica, mala brusilica, s kojom sam nacrtani lik na parčetu gvozdene šipke dubio i time pravio negativ, ali u ogledalu, jer on je, kad se otkuje, ovo je negativ obrnuti, a da bi se dobio pozitiv, on će biti okrenut uvek na drugu stranu i tome su služili ovi voštane probe, da tako kažemo, voštani odlivci. Kad god nešto napravim, ja to probam nekoliko puta, pa ako ima neke greške, ja dorađujem. Evo, za ovu priliku sam izradio jedan kalup jednog fantazijskog tokena, da tako kažemo, koji nije rađen po uzoru ni na jedan istorijski novac koji sam imao prilike da izučavam, nego sam ja za ovu priliku smatrao pogodnim da napravimo jedan primerak koji bi nosio neku lepu poruku, a to je ćiriličnim natpisom u nekoliko redova u stilu srednjevekovnih srpskih novaca, poruka bliskoistočnih mistika kao što su Gurdžijev, kao što su Uspenski, kao što su ljudi koji su izučavali ezoteriju, mistično hrišćanstvo. Oni su imali tu poruku koju sam ja stavio na taj avers. Seti se sebe, piše, i stvarno treba tome da služi, da kada novac ili taj predmet, medaljon uzmete u ruku, da on stvarno podsjeti na to gde si, šta si, ko si, da razmisliš o tome, da daš sam sebi neki smisao i da uvek budeš u fokusu svesti, kao što ovaj krug sa tačkom to simboliše. Mi ćemo danas probati da otkujemo jedan takav primerak, najpre u olovu, da vidimo kako će to funkcionisati. Jer ovde nemamo zaklopnicu kao ovde, pa moramo rukom držati, ali olovo je u pitanju, tako da... Ispalo je jako lepo. On ima rubni venac od tačaka, koji služi kao graničnik tog polja. Iza ima taj motiv kruga sa tačkom, koji može da bude i, može se shvatiti kao sunčev disk, kao jedna godina, kao jedan krug. Krug je najsavršeniji pojavni oblik u prirodi, a poruka je na aversu. I evo kako može da... Može biti jako lep upotrebni predmet, kao medaljon, kao suvenir, kao uspomena na ovaj događaj današnji. Zato sam ga, u suštini sam ga namenski rezao za to. Sad ćemo probati da uradimo isto to u srebru. Ovdje imam primerak sekundarne upotrebe novca. Ovo su nekad bili pravi opticajni novčići, srebrni. Najverovatnije srpski dinar kralja Petra, po onome što je ostalo od njega, možemo da rastumačimo. Jedna austrougarska kruna Franca Jozefa i ovo verovatno može biti još neki od tih srebrnih te epohe po toj standardni, po toj meri, jedan od njih. Oni su ispolirani i napravljeni u obliku medaljona, što samo pokazuje da novac nikad ne gubi vrednost. On uvek nađe način da ponovo postane bitan. Možda je to i njegova najveća nesreća ili njegov najveći usud, što stalno predstavlja neko nužno zlo. Valjda neću prebijem ruku, ali srebro je mnogo tvrđi metal. Zahteva mnogo udaranja. Evo, kao što vidite, tek je počela da se preslikava scena, znači aversa i reversa, samo nekoliko redova slova. Sad, problem kod tog procesa je što ako nemate ovu poklopnicu, ova pločica stalno klizi preko aversa i reversa i jako je teško posle je vratiti na isto mesto.
jako je teško da pogodiš ti da nađeš lokaciju gde je on udario. Zato kažem, ovo je moglo da se uradi na hladno kovano, mnogo bi bilo bolje da je pločica zagrejana i time omekšana, znači mogla je da se zagreje, recimo srebro se topi na 970 stepeni, ona se zagreje negdje do 500, bude taman kako treba, uroni se u vodu, postane mekana i onda se kuje. To je takozvano toplo kovanje. Mi smo sad probali na hladno, samo da pokažemo koliko je taj proces teži ako ne radimo tako. A recimo kod ovog kalupa mi imamo pomoć u vidu ove zaklopnice koja fiksira kalupe. Znači možemo da raditi ovako. Evo primjera radi. Možemo staviti donji kalup, pločicu, gornji kalup unutra. I onda imamo slobodne ruke da radimo. Onda ne moramo da mislimo da li će da nam sklizne iz ležišta pločica, nego ovo drži fiksiranim oba kalupa. I onda samo treba jako da udarimo i efekat je znatno bolji. Evo ga. Efekat je znatno bolji. Lik je mnogo precizniji, dublji je otkov, jasnija predstava. Evo ga. To bi moglo da bude potpuno u tom nekom varvarskom svetu potpuno legitiman komad koji bi dalje išao u optice. U sklopu akcije Gospodar svoga vremena u ovom divnom ambijentu prosto se nametnuo se prostor da se izrazim i preko još jednog od svojih hobija, a to je šablonska grafika. Ja sam to nazvao šablonska grafika, mada ne deluje autentično je, jeste, ali proizilazi iz nekog iz nekih uličnih umetnosti, taj princip rada. Poenta je da se pozitiv slike iskroji na kartonu i da se sprejom isprinta na tkanini majice, torbe, zastave, bilo čega što tkanina može da upije boju. Uklanjanjem šablona mi dobijamo negativ te slike. Znači kontra je proces od onog numizmatičkog koji smo malo pre objašnjavali. Sad je ovdje pozitiv, a ovdje ostaje negativ. Tako da je malo zanimljivija ta igra, jer prilikom rezanja ovog kalupa niste u potpunosti sigurni kako će on ispasti kada se prikaže na platnu. Tako da sam ja napravio nekoliko tih svojih opusa, da kažem, edicija, u koje svrstavam svoje radove. To su logoji, znači recimo ovo je logo posvećen pčelama koje sam zimus radio, jer smatram da su to insekti bez kojih ćemo vrlo brzo nestati i ovim hoću da poručim, da prenesem tu bitnost njihovu, pa sam stavio na logo tu pčelu. Inače nismo ga još nigde koristili, ja pozivam pčelare ako žele da iznajme logo ili da im pošaljem logo. Mnogo je zanimljiv. I evo još jedan iz te edicije, to je jedan logotip koji sam ja posvetio našem imanju u koje smo se preselili, ali sada živimo u tom ambijentu, pa onda logično naša stranica je zahtevala neki logo da ima svoj, onda sam ja izdizajnirao ovaj logo. To možda se protumači na više načina, recimo mene je najviše podsjeća na neki zrak iz centra, ponovo priča ono malo pre, a možda bude i kao piramida koja stremi ka suncu, a možda bude i svetlost koja silazi na vaseljenu, ili jednostavno zrak pogleda oka, recimo.
Igra simbolima je vrlo zanimljiva zato što za svakog pojedinca njegovo čitanje individualno. Mora u svakom pojedincu postojati nekakav rečnik simbola kojima on razumeva poslatu poruku. Sad, ja tu nailazim na nerazumevanje prilikom ovog mog hobija. Nije problem kod onih šablona koji su očigledni, evidentni. Sa njima ja nemam problem. Recimo, ovo je edicija legionarskih stegova, legija rimskih, koje su bile stacionirane na našoj teritoriji, nekadašnje Gornje Mezije, pa sam ja u njima u čast prikazao njihove oznake na torbama koje sam zamislio da budu kao trikotažni brend. To je edicija, recimo, ta arheološka bila. Znači, to su legije Klaudija 7. Legija koja je bila stacionirana u Minacijumu. Flavija 4. iz Beograda. To su onda motivi sa raznih petroglifa, pećinskog slikarstva, razni arhetipski motivi. Recimo, ovo je jedan ratnik na skijama. To mi je bilo jako zanimljivo. Onda motivi sa runskog kamenja. To su prizori iz nordijske mitologije, recimo te drevne zmije koja guta svet i šamana koji se bori sa njima. Pa onda imamo osmonogog konja, Thorovog, sa njegovim magičnim oružjem, kopljem i mačem, koji su izrađeni u poseban način. Zato kažem, zahtevna je, jer čitanje njihovo zahteva predznanje. I to je glavni problem, da kažemo, toga. Ovdje imam jedan čaršaf sa tim probnim printovima. Edicija koje najčešće radim, to su svastike, tetraskelioni. Ja ih zovem tetraskelioni zato što to i jesu. Oni su pravougaona polja, uvek istih dimenzija, koje su podeljene u 4 etape, kao 4 godišnja doba, i kreću se uvek u jednom smeru u ponavljajućem nizu. Vrlo često me podsjećaju na neke fraktalne slike, odnosno slika u slici. Cela slika je sadržala u maloj slici i ta mala slika zajedno se kruži oko centra. I evo, pogledajte kako to izgleda zanimljivo. Kao neke slike, recimo, mene podsjeća isto na motive sa naših ćilima. To je krajnja stilizacija, krajnja šematizacija nekog praiskonskog motiva, recimo sunca, zmije, lavirinta, vrlo često lavirinta. Tako da može i tako da se čita. Mogu da budu jednobojni, a mogu da budu i crno-beli. Evo sad one pčele, malo pre što smo pričali. Potpuno drugačije izgleda kada se otprinta. Zato što ono što je tamo crno, ovdje postaje belo. I obrnuto, normalno. I onda tih raznih tetraskeliona ima. Sad ćemo mi da... Evo ih ovdje još. Zanimljiva stvar je što u beskonačnom ponavljanju ne postoje dve iste kombinatorike. Koliko god puta napravio različiti šablon, svaki put je drugačiji. Nikad nije isti. Kako je Marko već spomenuo, oni su gospodari svog vremena. Koliko god imali posla, uvek treba naći vreme za sebe i stvari koje nas ispunjuju. Boravak na selu ih inspiriše i motiviše da nastave svoju misiju. Misiju da žive u prirodi i od prirode. Misiju da ohrabre i druge osobe koje razmišljaju da se vrate na selo. Misiju da podsjete ljude na lepotu življenja. Njihova poruka je jasna. Seti se sebe.